cyane. Ewe baba we. Ndabona muvise ikineze yo mumvise Imana. Mutarana mubona mukoma amashi. Koma amashi n'umwaya yakome. Subiramo. Biraryoshe basi. Ariko ndabasaba rero muce muzubuka mukanya kabisa. Vuga amen numva karivyo. Aha. Numva takinge. Subiramo amen. Ha. Hakuzunga haniya ababaho. Muritegure. Aha rero biraryoshe. Reka sabe umushinga ntaye yitwa Patrick. Hakuruka nshuti y'Imana. Ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ingobyi yawe. Uririmbe wumva uri muhira wawe, wumva unezerewe. Bavuga ngo batipfumbye. Imana iririmbe. Amen. Félicitations, Marie, Mario, Richard, Fachidé, Marco, Maya, Consigné, Samuel, Traio, Guaranabi, e já que chegou o tempo. A família do Felipe, Maya, Vitória.
mwamwongeye se umwana murarusha umwami yamaze gutegeka yategetse nuko amashiko bimeze umwami yawe icyubahiro basi sibyo mama byari biryoshye reka rero tubandanye ibikurikira ariko ntimurambirwe ndabona hamwe kumenya mwataga kumera ngo mutaha kure aho yaka igoraya niyo bakure n'umurindi reka rero bikurikire I go 3-7 and I'm in more stress. Color we beneath part of the juicy. Way I guess I'm good, be until she the flex. But she be Al-Qaeda. Boys are bread, Al-Qaeda. Why you the one flex? Al-Qaeda. Boys are bread, Al-Qaeda. Why you the one Qaeda? Boys are bread, Al-Qaeda. Why you the one flex? Al-Qaeda. Hey, young C. Munioba afise icyaha bajyabangeni nimba hari kandi wateguye niba ari kandi wateguye yo kubahereza kugira ngo ufate umwanya abataha kure ushobora kubarekura urashobora kuza ukabasanga hajya hejuru
muraryoshe basi nagomba ntange akanya gato k'iminota ingahe nsabe mushiki we yitwa Nadeje ahaguruke afise ikintu ngira yimubwira mu kabaro wanje umviriza nshuti zanje yewe mama ntacyo mfise cyo gutanga ariko nizera ko ababyeyi bamaze kubikora ndashaka kubabwira ko ndanezerewe Marc ni umukuru w'umuryango ni umufere wacu afite urukundo rwinshi cyane cyo gituma namwe muri hano imbere yo kuba umufere wanje ndashaka kuvuga ikintu kuri Bijou Bijou ni umugenzi wanje cyane rwose abantu batuzi Marc uratomboye umugore vraiment sinzi ko ndamuvugira ndamuzi bikwiriye kandi nanje abantu yambere maheri hama rero ukuntu ameze ndabyifuza kubiba ni ijambo rimwe novuga ko she's a role model to me umuntu vraiment ndagira ko nibaza ko ari wa mugore muri Proverbe 31 tuzi abatamuzi muze gusoma Proverbe 31 muramumenye Bijou ni byinshi uvuga ko ariko Imana bazayikubwira neza Marc nawe nyine uvuga ko byinshi ariko vraiment ndaryohewe wabivuze mu isenge barimo bigindiriye igihe cyinshi uno munsi uri hejuru nanjye ndanezerewe kuva ku mutima ndabishimiye rwose ndakwifurije kuguma kuba umugore nk'uri Marc ndakwifurije kumva kumviriza kumukunda kuko pasiteri yabivuze hama nibaza ko aho urukundo byose bigenda neza
nta kindi gise cyo kuvuga byari ibyo ndaryohewe vrema ndaryohewe cyane cyane n'abantu ndangiriye duka igihe ishuri yagenda kumerekeza kuri kanse mariage yarambwiye ngo ntati ndaberewe uretse vrema mudashaka kwibona muri uno munsi kubera urukundo ndamukunda nakamana uzobimuha bityo ndanezerewe kubona muri iyo kanzu ndanezerewe tubona abana baraba umunezero ufise vrema ntushaka kwibaza ndanezerewe Imana ibagire neza izibubakire musome bibiliya muri kumwe ese kota yego nta kindi mfise novuga murakoze Santa mwavuze amen abashinga nayo bimaze ngo twumvirije gatoya ndavuga ko ihame cy'urugo ruvukana na marke ni umutwe wanjye nkunda cyane kubera ndamukunda n'abandi badakunda mugabo isi ikibazo ku mutima ndabaza marke ni ukuri marke yarambereye umugisha yarayikura amaso ambwira Imana ubwa mbere Imana nayimenye kuri marke marke niwe yanzanye ngaha i Burayi marke ngiye kwiyumvira ibintu byinshi yaranyigishije ibintu byinshi cyane mu buzima sinabona ndayivuga ko bibarimo mu bitwenga kuko ndibuka ibintu byinshi by'umwana cyane nagiye ndigira kuri marke mugabo kuko mvuze ati niwe yanyigishije gusenga marke ibishika ngaha yarambwiye ati tora kino gitabo ati kino gitabo nagihawe na mama ati sinokubesha ntacyo usoma ati kuko ndifuza yuko igitabo ukigumana igihe cyose ahantu uzobona icyo gitabo ari bible nkunze soma nuko uno munsi twagenda udushakoshi duto duto ishakoshi nini yanjye irimo bible kandi iyo bible yanditse ko urukundo mani igihe cyose nuguriye bibiliya Imana inyobora kumusengera nta gihe na kimwe maze gusenga umugabo wanje abizi igihe cyose sengera marke igihe biju amushikiriye naciye nsengera umuryango wabo kuko ni couple bakundanye bakiri bato bakundanye mu gukina ntitwari tuzi ko ibintu byoshika ngahantu marke rero kubera ukuntu yampaye akarorero keza ko kunyigisha ibintu ni umuntu atavuga amajambo menshi iyo umushatse kumuhanuza mugabo igihe tutamuhanuje ndamubwiye ibintu byanje yambwira ijambo rimwe gusa iryo jambo ryavuga byose akarorero sabaho akarorero bwinshi ndabaho akarorero kamwe gusa namubwiye ko narose umugenzi ndamubwiye ati Imana ndashaka ko nakubwira ko hari umugenzi mfise acambwira ati geza ntubwire byinshi byerekeye umugenzi wawe acambwira trust only God iryo jambo urumva cyakubwira ntumanuke muri ibyo bintu icyo shaka ko wizera Imana yawe gusa ntiwizere umuntu iryo jambo yarantumye ku mutima sinzi ko wowe yibuka wewe barayibuka yarantumye ku mutima ku buryo numva yuko ari umuntu wo kwanuza mugenda mukeneye nanjye rero mara ni ukuri ntakubeshe urazi ko uri umuntu wa mbere
nageze ndabibona kandi igihe wari watanga nabyibutse ndaryoha cyane rero ndashaka kurangiza ndababwira yuko nkeneye kubagabira nanjye kugabira ibi bihe mwari mumazemo ndabizi cyane ibihe biruhisha n'ibihe bica intege cyane umwansi yaba agendeye kugira ngo mubivemo ariko habereye abagabo nshaka kubabwira yuko